Mu gihe umwuka mubi ukomeje kuzamuka mu burasirazuba bwo hagati, hatangiye gukwirakwira inkuru ikomeye ku isi yose. Abayobozi ba Israel bavuga ko Ali Larijani, umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane muri Iran, yishwe mu gitero cyari kigambiriye kumwica. Niba ibi ari byo, byaba ari kimwe mu bikorwa bikomeye byo kwica umunyapolitike cyabaye muri ako karere mu myaka myinshi ishize. Mu gihe cy'imyaka myinshi, Ali Larijani yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu buyobozi bwa Iran. Yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran imyaka irenga 10. Mbere yaho kandi yari yarahawe indi mirimo ikomeye mu nzego z'umutekano n'ibiganiro byari bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran. Mu rwego rwa politiki ya Iran, Larijani yafatwaga nk'umuntu ukomeye cyane mu buyobozi bw'igihugu, ufite uruhare runini mu gufata ibyemezo bikomeye byerekeye igihugu. Niyo mpamvu amakuru avuga ko yagabweho igitero yahise akwirakwira vuba cyane kandi akurura abantu benshi ku isi. Amakuru atangazwa avuga ko icyo gitero cyabaye mu gihe hari umwuka mubi n'imirwano yiyongereye hagati ya Israel na Iran. Mu minsi ishize, impande zombi zari zatangiye kugabana ibitero bigamije ibikorwa bya gisirikare, ibikorwa remezo by'ingenzi n'ibigo by'umutekano. Ariko iki gitero cyo cyagaragaye nk'aho cyari gitandukanye n'ibindi. Aho kugaba ibitero ku bigo bya gisirikare gusa, bivugwa ko iki gitero cyagabwe ku hantu Larijani yari aherereye. Nk'uko byatangajwe n'abo muri Israel, igitero cyakoreshejwe intwaro zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero by'ukuri ku bantu b'ingenzi bashyizwe ku rutonde rwo kwica. Ibikorwa nk'ibi bishingira cyane ku makuru y'ubutasi, kandi mbere y'uko igitero nk'iki gikorwa, inzego z'ubutasi zimara igihe kirekire zikurikirana aho uwo muntu agenda, zikumva itumanaho rye kandi zemeza neza aho aherereye. Iyo igihe kigeze, igitero kiba kigomba gukorwa vuba kandi mu buryo butunguranye. Mu minota mike gusa igitero kiba kirangiye, kandi ingaruka zacyo zishobora guhindura politike y'akarere kose. Niba koko Ali Larijani yarishwe cyangwa yariciwe muri icyo gitero, byagira ingaruka zikomeye cyane. Muri Iran yari umuntu ufite ijambo rikomeye mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Imyaka myinshi yari amaze muri politiki yamuhaye imbaraga n'imikoranire n'abayobozi benshi bakomeye. Kubura umuntu nk'uwo ntibyaba ari ikimenyetso gusa, ahubwo byanahindura uko ibintu bikorwa mu buyobozi bwa Iran. Ariko ingaruka z'iki gikorwa ntizagarukira muri Iran gusa. Kwica abayobozi bakomeye mu gihugu cyabo ni kimwe mu bikorwa bitera impaka zikomeye mu mategeko mpuzamahanga no mu ntambara. Hari abavuga ko ibi bikuraho abantu bafata ibyemezo bishobora guteza ibibazo mu gihe cy'intambara, ariko hari n'abavuga ko bishobora gutuma amakimbirane arushaho gukomera no guteza izindi ntambara. Mu karere gasanzwe gafite umwuka mubi, igikorwa nk'iki gishobora kurushaho kugenda cyangwa kongera umutekano muke. Niyo mpamvu amakuru ajyanye na Ali Larijani ari gukwirakwira ndetse no gukurikiranwa cyane ku isi yose hose, kuko niba koko umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane muri Iran yishwe mu gitero cyari kigambiriwe, ibyo ntibyaba ari igikorwa cya gisirikare gusa, byaba ari ikimenyetso cy'urwego rushya rw'amakimbirane hagati ya Israel na Iran. Amakimbirane ashobora gutuma aka karere
bikegera kurushaho ku ntambara nini. Kugeza ubu iyi nkuru iracyakomeza gukurikiranwa, ariko aho bigeze amakuru tumenye ni uko koko yamaze kwicwa. Kuri like na subscribe kugira ngo mubashe gukomeza kubona aya makuru agezweho kandi yizewe.